hatangwa izijya nyigisho zo kuzirikana igihugu no kugikunda, tukaguma turaba inyifato y'abarundi. Turavye inyifato rero turabona yuko amaze kuboneka abarundi bakunda igihugu, mugabo hariho abandi batagikunda. None rero ko umenga n'abantu bari mwihiganwa ryo kwaka igihugu no kugikunda, reka rero turabe abantu bakunda igihugu bibonekeze uwo mwaka. Buryo ko ushaka kumenya uwaka igihugu ubaza kuraba kwirembiwe, no mu buryo bwo kugarukana abantu batanja karora bakunda igihugu baje imbere, abandi nabo babakurikire gushikaho rero tuzosanga igihugu cy'u Burundi twese tucimvamwo tugikunda, dushobora kucigura. Kuko kwigura igihugu sico cyonyene, none atawuguteye womenya gute ko n'igihugu. Nuko ushaka ko igihugu cyawe gikura, kigira iteka, kiboneke n'umuntu akibonye n'isura gusa acavuga ati yo kajyaga ngo ni keza. Urabona nk'umwana ukunda, uramusigiririza, urashaka ko umwana akura, nawe ukunda igihugu, urashaka ko igihugu gitera imbere, gikure, kivaho kiri, gikure kije heza. Ivyo byose rero nivyo bimenyetso umuntu akunda igihugu. Ndagusuje ngwifuje byiza hano turatandukanye inshuti muvandimwe ukurikiye ibiganiro byacu no kuricano yanyu yitwa Imboni TV. Je nitwa Jabu Marashengo, ikaze muri aya makuru. Tugiye kujya mu gihugu cy'u Burundi. Ari makuru menshi yavuzwemo mu by'ukuri ajyanye no kwitegura urugamba rukomeye cyane u Burundi buri kwitegura, ko muri mu masaha make ashize mu kiganiro perezida w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko bafite amakuru yuko bagomba ko baterwa isaha ku isaha, kandi yuko kubwizo mpamvu Uburundi bagomba guhora buri maso bukitegura. Niyo mpamvu hatangiye mu gihugu cy'Uburundi gutegurwa uburyo bw'imyitozo yo guhabwa abasivile n'abasirikare kugira ngo bitegure guhangana n'ibitero by'umwanzi, nk'uko mu kiganiro perezida Neva yabigarutseho ubwo aganiraga n'umunyamakuru amubwira yuko mu by'ukuri gahunda ihari ari uko bamaze kumenya neza yuko bazaterwa n'umwanzi, kandi ko hari amakuru menshi cyane yuko bagomba kwitwara. Yanabivuze kandi ashimangira ku bijyanye n'uruhare rw'u Burundi mu ntambara ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko mu by'ukuri ngo iyo Tshisekedi ataza kugira abasirikare bo mu gihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri ngo Kongo iba itagihari, cyangwa se ngo igihugu kiba cyarafashwe nabo mu mutwe wa AFC M23 nk'uko Perezida Neva yagarutse mu magambo ye yatangaje. Tugiye kureba ibijyanye n'iyi gahunda yavuze yuko mu by'ukuri ari ibitero bigomba gutera Burundi, cyangwa se bigomba kuba byamutera, n'ibijyanye n'uruhare rw'u Burundi mu ntambara ariko n'asaraza bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko byagarutsweho kuri uyu munsi. Burundi si ibyo gusa busanzwe bukorera ibintu byinshi amakungu, haba mu byo kugarukana amahoro. Murabona yuko nkaho hakujya ikongo iyo buta Burundi ibintu byari byayangaye, mugabo kubera twebwe dushaka yuko amahoro abaho mu karere, dushaka kuvyemera ko haba akajagari. Muri Central Afrique murazi yuko naho hari akajagari, abarundi bashitseyo barasubirisha hamwe abariko baratata. Uno munsi ibintu bimeze neza. Somalia uko nyene. Rero Perezida Neva Ndayishimiye mu magambo yavuze ko bagaragaye mu masho n'amafoto n'abandi batandukanye hakorwa karasisi, ndetse hagaragara hatanga imyitozo ku basivile, ku basirikare n'abandi batandukanye, ngo ni gahunda yuko bagomba kwitegura ibitero byashobora kuba byaterwa n'umwanzi, cyangwa se undi wese waza gutera u Rwanda, undi wese waza gutera igihugu cy'u Burundi, yuko umuntu wese azasanga igihugu cy'u Burundi kiri maso cyiteguye kandi kigomba kwirwanaho kikagaro kugira ngo ntihagire ikibazo na kimwe biteza. Iyo niyo mpamvu Burundi bwasanura ku kibazo gihari kijyanye n'uko Burundi buri gutanga imyitozo. Hari abasivile benshi bakusanijwe bagahabwa imyitozo yoroheje ariko yo kwirwanaho, combat physique, bagahabwa uburyo cyo bwo kwirwanaho, uburyo bwa karate ku ngufu. Hari n'abagiye bagaragara yuko bahabwa intwaro za gisirikare ndetse n'ibyo ku rugamba byakwifashishwa. Hari kandi ndeba kure zagaragaye mu gihugu cy'u Burundi zisanzwe ziri mu ishyaka ry'umuyobozi uri ku butegetsi, mu by'ukuri zifatanya mu gutanga amahugurwa, ndetse nazo ubwazo gahabwa amahugurwa yandi y'umurengera atuma igihugu cy'u Burundi cyabasha kwirwanaho mu gihe cyose cyaba cyatewe n'umwanzi nk'uko Burundi bwabivuze. Bavuze ko iyi gahunda rero igamije kwitegura neza kugira ngo nihaza umuntu umeze nk'ari maneko akajya mu giturage hasi hariya, niyo bitagera ku musirikare wo hejuru cyangwa se ku muntu ukomeye mu gihugu, na wa muturage azaba afite ubushobozi bwo kwirwanaho
ndetse zifite ubushobozi bwo guhangana n'uwahadubiza bamaze kubinjirira. Rero avuga ko iyi myitozo iri guhabwa abaturage, abasivile n'ingeri zose, bigaragaza yuko Burundi ngo nuko bwamaze kumenya amakuru yuko hari ibitero biri gutegurwa hanze y'u Burundi. Neva yavuze ko ayo makuru bayafite neza yuko gusa ntabwo yatangaje igihugu bazaturukamo. Gusa yakunze gutangaza iminsi yatambutse yuko ngo mu Rwanda ngo abantu bakoze ibyaha mu gihugu cy'u Burundi ngo bahari bafite ubuturo mu Rwanda cyose bahawe icumbi n'u Rwanda, hashaka ko bashinjwa muri abo ngabo. Hanavuzwe mu majwi kandi babonye General Bunyoni n'abandi batandukanye, ariko we ntabwo yameshoninze ngo ninde uzadutera cyangwa se arahagana he cyangwa se azashira mu buhe buryo. Ahubwo we yavuze ko gahunda ihari ngo niyo gutanga amahugurwa ya gisirikare y'imyitozo yo kwirwa no kugira ngo umwanzi wese waza atera Burundi ari uturutse kure cyangwa hafi azasanga Burundi buri maso, bityo abashe kwirwanaho. Mu mashusho yanagaragaye amashusho y'abantu benshi b'abasivile higanjemo abadamu bari gukora karasisi, bari ku buryo ubona kameze nk'aka gisirikare ko bambaye ibitenge ariko bafite ibintu bimeze nk'ari imbunda za gisirikare. Ubona ko mu by'ukuri ni uburyo bari gutegurwa neza, bugaragara yuko ari ukwirwanaho kugamije kuba mu gihe baterwa kuba kwirwanaho. Ibi ngibi yavuze muri video yakoze yagana umunyamakuru wo mu gihugu cyangwa ku binyamakuru bitandukanye, avuga ko mu by'ukuri iyo gahunda ihari kandi ko igamije kwirwanaho ndetse bizabafasha cyane. Ikindi umugabo yavuze yuko iyo ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itaza kugira uruhare rw'u Burundi muri iyi ntambara, yabivuze avuga ko ngo igihugu cya Kongo ngo ntabwo kiba kiri ku ikarita y'isi cyangwa se kiba cyarahinduriwe izina cyangwa se Tshisekedi atakitwa umuyobozi w'iki gihugu. Yavuze ko kino gihugu kiba cyarafashwe cyangwa se ntabwo kiba harafashwe Goma gusa n'ibindi bice. Yavuze ngo hashaka kuba wenda cyari gucikamo kabiri ngo birashoboka, cyangwa se kigafatwa cyose ntafatwe igihugu cyose. Ibyo bivuze ashimangira ku buryo igihugu cy'u Burundi gikomeye, bafite igisirikare gikomeye cyane. Umunyamakuru yamubajije ku bijyanye n'uruhare rw'u Burundi mu mutekano w'akarere, mu bijyanye n'uko Burundi buhuza inshingano zikora mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Avuga ko u Burundi ari igihugu gikomeye cyane kandi ko gitanga umusada ku ruhando mpuzamahanga. Avuga ko rero icyo kintu abarundi cyagaragaye ku ruhando mpuzamahanga yuko ibihugu byinshi by'amahanga byabonye ubushobozi Burundi bufite, ari nayo mpamvu Kongo yiyambaje Neva, hanyuma Neva agatanga abasirikare ku Burundi ku gihugu cya Kongo, bityo Kongo ikaba ihari kubera abasirikare b'u Burundi ngo bakomeye nk'uko Perezida Neva yabigarutseho. Avuga ko rero iyo bitaza kuba ibyo ngo hari kubavuga izindi nkuru z'uko AFC M23 iba iyobora igihugu cyose, cyangwa Tshisekedi akaba yaravuyeho, cyangwa se igihugu kikaba cyaracitsemo kabiri burundu dufite ibihugu bibiri bitandukanye. Ariko yavuze ko mu by'ukuri akaboko ke muri iyi ntambara katumye Tshisekedi akiri ku buyobozi, ndetse ko kanatumye igihugu cya Kongo kigihari. Bityo ashimangira ko ibyo ngibyo bigaragaza uruhare rukomeye cyane u Burundi bwagize, ndetse akomeza gushimangira ko u Burundi bukomeye n'igisirikare cyabo gikomeye. Niyo wabyitangarije Neva muri video yashyize hanze. Ibi rero birahuzwa n'amagambo yavuzwe ku munsi w'ejo ubwo Rais Kanyuka yavugaga ku bitero bya AFC M23 yaterwaga n'abasirikare b'u Burundi. Hari inkuru ndende yagiye hanze igaragaza uburyo ki ibitero ngo by'u Burundi ngo byateye ko rya AFC M23. Ubwo ndi kubihuza n'ya nkuru yuko Neva ngo yatanze abasirikare ku gihugu cya Kongo, hanyuma Kongo ikaba igihari kubera abasirikare b'u Burundi. Rero Rais Kanyuka yanditse yuko ibitero byagabwe ko rya AFC M23, ibyo bitero ngo ubiri inyuma ni ingabo z'u Burundi ngo nta wundi. Yavuze ko ibyo bitero byagabwe ngo byishe abaturage benshi b'abasivile, banabyise ko ibitero by'intambara. Bedo bavuze ko ibitero bikomeje kuba byaringa gahenge ka muntu, bikomeje kuba byangiza uburenganzira bwa muntu, ngo ni ibitero bibi bitifuzwa n'undi wese ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko Rais Kanyuka yabivuze mu itangazo ryagiye hanze ku munsi w'ejo. Hari byinshi byavuzwe ko ni ibitero byari bikomeye cyane, harimo za drone zikomeye cyane, kuko ngo makuru AFC M23 yafashe cyangwa se yarifite yizewe ngo nuko ngo izi drone zagabwe kuri ihuriro rya M23, ngo bino bitero byari byoherejwe
n'u Burundi ngo ni drone zari zivuye Bujumbura. Ni amakuru neza bikururiye barayamenya neza nta na kimwe cyabisobye nk'uko yabigarutseho. Ibyo ngibyo babivuze rero bavuga ko ibi ngibi ngo biteje impungenge ndetse bikanateza ikibazo cyo kuba iyi ntambara itangira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse Kanyuka avuga ko ibi ngibi bitari gutuma ikibazo kirangira cyangwa se kigera ku musozo nk'uko yabivuze. Mu by'ukuri rero ibi ngibi ntabwo byari byoroshye kuri uyu munsi, kuko ibinyamakuru byinshi byanditse ku bijyanye n'uruhare rw'u Burundi cyane cyane muri iyi ntambara. Bavuga ko rero bino bintu bikomeje gutuma ikibazo cyaguka, ikibazo kikaba kigari kurusha abantu benshi babitekerezaga. Iyo mpamvu rero itangazo rya Kanyuka byaje bisobanura byinshi kuri ibi ngibi. Rero niyo mpamvu n'uyu munsi Neva mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru yavuze ko uburyo ki u Burundi bukomeye ngo byatumye amahanga abona uruhare rwayo, ndetse gukomeza gutanga umusada ku bihugu bitandukanye. Ngo niyo mpamvu na Kongo igihari, ngo bishimangira ubushobozi bukomeye bw'igisirikare cy'u Burundi, ndetse no kuba hari amatora yo gutegura mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka utabi na 2027. Avuga ko hari ikindi bisobanuye, kuko yanakomeza ashimangira ko ya myitozo twavuzeho iri gutangwa ku basivile, ku basirikare, igamije kubungabunga umutekano no gukumira umwanzi watera igihugu cy'u Burundi. Ngo igamije kandi kuzatuma amatora azagenda neza. Ni Neva bigarutseho. Avuga ko byose ikintu bisobanuye, ngo yabanje aravuga ngo umuntu wese uzadobya amatora cyese akayangiza mu gihugu cy'u Burundi ngo azahanwa. Abigereranya no mu kibuga cy'umupira w'amaguru, avuga ko ngo umukinnyi iyo avuniye mugenzi we ngo nubwo yamuvuniye igufwa ngo ahabwe karita wenda y'umuhondo cyangwa se y'umutuku ngo byonyine. Ariko avuga ko ngo Burundi ntago ari nka football, ngo ahubwo bazahana umuntu wese usangiza amatora, ngo ukora ko umuntu yaba ari make na politike, yaba ari make n'uburenganzira bw'abanyagihugu b'u Burundi, ugasanga arabyangije. Iyo ngo niyo mpamvu umuntu wafatwa wese azahanwa, ndetse cyane ndetse ashimangira ko iyo myitozo iri gutangwa ku Barundi bose, urubyiruko, indebakure n'abandi basikare n'abandi batandukanye, ngo bizatuma nyuma yo gukumira umwanzi n'ibyo bitero bizagabwa ku Burundi, kuba bafite amakuru ngo neza yuko bazagabwa ibitero. Niyo mpamvu ariko gutegurwa ubwo buryo. Iyo myitozo iri gutangwa ku Barundi ngo izanafasha mu kwindira umutekano mu gihe hazaba hagezwe igihe cy'amatora, kuko yavuze ko kuba aziyamamaza ahagarariye ishyaka rye riri ku butegetsi nabyo ari ikindi bisobanuye. Avuga ko mu by'ukuri bizakomeza gutuma akomeza kwerekana icyizere, gukomeza gukorera abaturage, ndetse agakomeza gukora ibintu byiza bifite ireme nk'uko yabigarutseho abwira umunyamakuru, ndetse avuga ko bifite ireme kandi ko ari byiza cyane kandi ko biboneye. N'amagambo yitangarije, ntabwo turi kumeremera, ni video yagiye hanze iri kuri YouTube, wagenda ukayibona. Mu by'ukuri yavuze byinshi cyane ku bitero byavuzwe ahangaha no ku buryo u Burundi ngo bushobora kuba ngo bwazaterwa, arabishimangira. Ariko anita cyane ku buryo kingo yafashije Tshisekedi kuba akiri ku butegetsi no kuba atarahirimye ubutegetsi bwe butaremye nabwe akaba akiri kuyobora. Nibyo yitangarije. Ariko kandi ibyo byose bigahuzwa nuko Kanyuka yavuze yuko mu itangazo bashyize hanze bari kwinubira ibitero bya drone bikomeje kugabwa bya buri munsi, ibitero ngo by'intambara ngo bikomeje kwica abaturage b'abasivile mu bice bitandukanye muri ku birindiro bya M23. Ibyo rero ngo bikomeje kuba byatuma ibintu biba bibi cyane, ndetse bikangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri rusange. Gusa ni byinshi byavuzwe, ariko muri rusange reka genzereza aya makuru, mugushimira wabaye nanjye muri aya makuru. Nge nitwa Ajabu Marashi, nkubwire ngo wakoze cyane ko natwe muri aya makuru, nkubwire ngo ufite igitekerezo nyunganizi cyangwa ikibazo watwanakira muri comment. Hanyuma nge nitwa Ajabu Marashi, nkubwire ngo ibiganiro byo kirakomeza. Hanyuma Imboni TV, imboni ya rubanda.